Tabukai angse BJP ni dalal pu CPM ni dalal pu paksa comment khai tongkha Ishor map khaitun borok saimiana an family bahai tamo an baba agin simno TUJS khai phaijak bokuri ko sungsaro tefon ang saimono ang bin ideology sobsomai follow khanai regional party khai phai bo biang ja posting khaika a kok tak sana thakai logoi thanai CPM ni phuruno onek kosto rijaka bo musungkhai logino CPM rogo habai kaham krengkhai bobo kaham posting narang mangkhamu sorry susto kai tongma khamu a topic ante chalia main topic khai transparency tuna nangai recruitment no hinkai ang kun party ne against samaya ang buagran hamjau sobsem buagran support khainai tin buagra live of hai joto kisu clear khaika norok onekjon nukbai khana buagran support khainan bango sing youth 95% moto saimano o election pro nukkhana jeng youth rok unemployed tongbai onek ang saimano chakri joto no rinani it's not possible to give job to everyone teiphono je job je kisa misa no rimanai 100 200 jona phano arole at least transparency toni dei ate akai borok no tai burkhe bishas khaimanai ba abon teise ang sajago election pro seminar thancha election pro je pro kok ham sawo recruitment nungthun yang manthai sokta rina pro bo akoknon muitunar baide jotono buwagrani mokhang naino jotono support khaiga candidate dong for example kaisi udaharan che ano phano kai ja constituency bo ano buwagra support khai basa rekai ang bo final chance thongo nung ta torjak di je ang kaisa tang leader thaka muting thaka ang yang dai mano yang jati gustu no khairi nai abo sa eklayo abo unfair ang to chakri chaina ang nangya ang business bai si chatok chaitok tong ang semno chakri joto borok manmeya ang business bai chatok tong ang kuno selfish motive kari je ang motam kamu je voice raise khai kani nin khorang raise ma khaina ning comment section simi comment khai kolok khai nung buino kaham hamya sayengla nung nin khorang ti sadi ang youth gen zirong sanmu sungu nepal lo bahai borok tak kaham khai tong gen ni government naine di noro tak YouTube Google khai ne di thanai puruno 3-4 din age tam kamu bong home minister Sudan Gurung onek young home minister kisa allegation phaima baise financial tamjani businessman by related bini kaisa relationship tonguta abono tise bo resign khari kahi ang resign khaika tagnor inquiry khaimano hine he said the public trust is greater than everything public trust ekbar bai khamane no nukhnabla CPM bo kri kha takun seat kri kha edisibo trust kri kha bong ora borok buba ground trust khaise no sing chong rohoro so nong bo responsibility tongo transparency maintain khainani asungno ang saya sama tongkai jotono nakarjadi tahubu song and hambai